Sinibingelele siphinde samukele ke kwi-channel yethu eniyaziyo umhlaba wonke edumile izwi lesintu. Njengamanje ke sihambile ke sivakashele umama emzini wakhe njengoba ade sibizile sikwazi ukuthi sikhulume naye. Kuningi sifuna ukuxwayisa ababukeli nentsha yethu eniyaziyo ukuthi iyalidinga usizo njengoba si-channel edumile umhlaba wonke izwi lesintu. Kuningi okumele sinixwayise ngakho. Namhlanje ke sivakashele umama ke okwazi ukuthi akwazi ukusixwayisa ngentsha especially le esafuna ikusasa. Sifuna ukuthi axwayise intsha. Sawubona sesami kunjani? Sanibonani kunjani? Siyaphila mama kunjani? Siyaphila. Kambe sizothi ubani esikhuluma naye uqhamuka kuphi uhlala kuphi nendawo? Okay, lona uThunswakho Vinwela Mthombeni. Uqhamuka eDobsonville eSoweto eJohannesburg. Okay, siyabonga kakhulu mama. Njengoba wazi ke ukuthi ke uvakashele izwi lesintu i-channel yethu i-podcast yethu entsha edumile umhlaba wonke. Ngokumotivate nangokubheka isimo sobantu njengoba bebhala befuna ukuthi sibacacisele ukuthi kahle kahle makuthiwa sikhuluma sihlale nje udabeni sikalo sinanazi sibhekale nale. Makuthiwa sikhuluma nge-relationship yabantu ukuthi kahle kahle yini i-relationship? Masikhuluma nge-relationship. Yini i-relationship? Ngiyacabanga ukuthi i-relationship yabantu abayithu abahlangene, abathandanayo, abahloniphanayo, ukuthi uphumaphi, awuphumiphi, but wena nalowo muntu loyo bengabe nibhekane nanoyithu nazi ukuthi nina indlela yenu iyapi, nibuyapi, but uthando lumnandi kakhulu futhi but inhlonipho nokuthandana. Kahle i-relationship is all about ukuthandana nokuhloniphana nokubekezelelana yonke lento eshilo. But end of the day siyadinga ukwazi ukuthi kunengqinamba othandweni. Kunezinto abantu abasaba ukuzenza. Kunezinto abangakhona ukuzenza ngenxa ukuthi basaba ukuthi is not a part of uthando. But njengawe iziphi lezo zinto lezo makuthiwa ukhuluma through further information about uthando ne-relationship ukuthi let's say ikakhulukazi abantu basaba ukwenza izitayela ngisho kanjalo like basaba ukwenza izitayela makuthiwa basothandweni ngifuna ukwenza isitayela so kodwa manje ngiyasaba ukuthi umama uzongibuza ukuthi ngisithatha please isitayela but wena ngifuna ukuthi ukwazi ukuyiclarify yonke into uyiqede nje uyigqibe ukuthi kwenzakalani umuntu kudingeka ukuthi enze kanjani kumuntu akathandana naye. Okay. Yes. Okay, so manje sesikhuluma ngendaba zombheda ngithi manje. Ngiyacabanga. Ngoba uthando. Phela uthando ungamthanda umuntu kodwa i-happiness isho empedweni. Empedweni. Indaba iphelele empedweni. Imali khona uzokuthanda umuntu but happiness yes. Iya ngokuthi umuntu wakho umphatha kanjani empedweni. Yes. So the problem thina ngathi bose relationshipini usuke ube comfortable. Wena boqala uzwana nomuntu mina bengiqala lapho. Uqala uzwana nomuntu ukubonisa yonke uthando lwakhe akuphe yonke into akunike no 10 round. But bese kujwayele ke umuntu. Seke qala uyasileka ke manje lo muntu loyo. That's why abantu baphumela ngaphandle. Ayofuna enye ayofuna ngaphandle. So mina into engithandayo mina I'm one person. When my bedroom it's the most important thing. Bedroom is the most important thing. Ungamphekela indoda, ungayinika imali, ungayenzani whatever, kodwa indoda embebe. Bebe indoda nje strong futhi. Or it's not like ukuthi indoda kumele ukuthi ibebe but bebanani. That's why ngithi when boqala relationship ini benenzani? Menqala phela boqala uhlangana nomuntu nabebani. Exactly. Nenza zonke izitayela inyawo liyelena, inyawo libhekelena, nenzeni idunusi wenzani ubhebe ufaka but manje bese nijwayelene. Siyachange lento le. Sekuba okay. Siyachange lento le. Akusuna kusaba futhi angazi ukuthi nizoyibizana. Angazi ukuthi nizoyibizana but mina angeke ngiqambe amanga umuntu umbhebe umuntu nje mensatisfy nje empedweni chambe kayi5 nje aroundini elodwa nje yeah hayi sifike endaweni right impela manje siswami ke
ikakhulukazi ke njengoba amadoda ngikhulumela amadoda kakhulukazi abuye asabe ukwenza izitayela kubantu abathandana nabo noma kubafazi babo abahlala labendlini ngenxa ukuthi basabela khona ukuthi bazothi uyithathe iplento kusho ukuthi ke ukushaya izitayela ukwenza izitayela in a period of sex kubalekile noma into engathi mhlambe eyobuhosha asazi kodwa sifuna ukwazi ngawo ukuthi kubalekile yini kusizaphi. Mina ngicabanga ukuthi iyange age abantu abosomdala masikhulume nje iqiniso ngeke umuntu wakho umthatha inyawo lakho uliselena umbhekiselena umshoniselena faka i-dog style umfaka umdidini iyange age kuthi ni active kanjani nalowo muntu loyo and umuntu wakho mazi umuntu wakho wazi umzimba womuntu wakho umuntu wakho yazi umzimba womuntu wakho umuntu wakho yazi ukuthi beke bombamba la ethi hey yeah man yazi nje ukuthi umuntu wakho uthandani ngempela nje ukuthi umbhekisa umshonisa lena angeke kuyafana like kuyafana but noma ungayenza nje isitale si1 but wazi ukuthi bengamthinta kule part ayachama lento achama lento yeah kodwa umshonisa umbhekisa le ushonisela wena but nje bongayazi wena ukuthi unanga umuntu wami bengimbamba la ngiyazi ukuthi hayi lo uzochama lo kufuneka kanjalo mhlawumbe ke ngoba phela nokuchama kuba yinto engathi mhlawumbe ithatha isikhathi ukuthi umuntu wesimama achame mhlawumbe indlela into kumele uyenze ukuze achame umuntu wesimama kumele uyenze kanjani kahle bofenda kumele wazi ukuthi ufenda kanjani kumele wazi ukuthi ufenda kanjani bese ngithi yazi umzimba womuntu wakho umuntu uyamuzwa beke ekhala ukuthi hayi la ngathi ziyashuba ke manje uyawuza umuntu beke ekhala ukuthi hayi la ngathi ngiyakhona ke manje yeah ufende nje ufende uthi uyipompa ushaya kancane uyipompa ushaya kancane ujike uthi giya shama giya nje uthi 1 uthi 2 uthi 3 uthi 4 ushaye nje kanjalo nje upompe bekathi ubuyisa nganene uthi futhi yeah hey inzima kakhulu le ndaba. Okay, like ngicela ukubuza umehluko phakathi kwepipi elikhulu nepipi engathi liba lincane. Mhlawumbe elincane liyakwazi ukuchamisa umuntu wesimama kakhulu. Elikhulu mina ngibona ngathi mina bengizwa abanye abantu bengikhuluma nabo besimama. Elikhulu kuba ngathi uyamlimaza umuntu. Yabo, but bakhona abantu aba-enjoy elikhulu. But mina ngithanda elincane ngoba not elincane but elingathi li-medium. Ngoba lo muntu loyo uyakwazi accommodate isibeletho sakho yeah akunamuntu ofuna ukuthi isibeletho sakho akunamuntu ofuna ukuthi isibeletho sakho sibe bhlungu so lele likhulu isibeletho sakho yazi ukuthi ayila engathi ngiyalimala la uze nawe ubuthi nawe sofika endlini nje uyasho nje ukuthi hayibo hayi kubhlungu la yeah so lele lincane nje uyazi ukuthi hayi uyakwazi as long as akwazi ukucontrol umuntu wakhona yes it's all about ucontroller isitho sakho ipipi lakho okay so siswa manje ngicela ukubuza ngoba vele kumele ngibabuze lababukeli ngoba baningi abafisa ulwazi basibhalelile bafuna ukwazi ngoba kunezinye izinto abangakhona ukuthi bezenze noma beyikhulume phambi kwabantu baba bathandana nabo but that's why ukuthi we call you ukuthi ukwazi ukuthi uba clarifyele right ake sithi ke ngiyalala nawe njengami sekufike ekutheni amantombazana ano complain kakhulu ngeround yokuqala angazi noma kwenzakalani kodwa amantombazana ano complain kakhulu kwiround yokuqala ukuthi imuphi umthelela bebethi intombazane inokulunyelwa kakhulu angazi how many percent it's 8000 ubhontshisi wakho ukulunyelwa kakhona ukuthi manguthinta wena ukitaza ipercent lakho lithi 8000 then mina ijwabu lami iphambili lami mawuthinta ukitazeka kwalo it's 4000%. So mina nawe asilingani if ever mina ngithinta ubhontshisi wakho nawe mawuthinta ijwabu lami akulingani wena uzochama qala kunami but into engifuna ukuyiconfirm kakhulukazi ukuthi iround yokuqala makuthiwa mhlambe ngilala nawe siyabhebhana mina nawe iround yokuqala it's important ukuthi ngichame early or ngichame after mhlambe iround yokuqala wena iyakusatisfy yini ngoba ngathi amajita amaningi akhuluma
mangibuka ama comment akho umbhalo the way abangibhalela ngakona bashaywa yini iround yokuqala. So ngifuna ukwazi ukuthi iround yokuqala it's necessary ukuthi ngithathe isikhathi noma uyangi-understanda ukuthi ngisheshe ngachama yini. Yazi but iround yokuqala mina ngokuya ngami angazi ngabanye abantu iround yokuqala mina nisuke nihalelene no2 ne so mina ngokuya ngami ngiba nenkinga umuntu bekethatha isikhathi ukuchama yeah so mina ngifuna ukuthi iround yokuqala sihalelene ngifuna ukuthi bebongena ungichame na uchame 15 minutes to 20 minutes. Okay. Yeah. So bangabe uthatha isikhathi imizwa yethu manje mina sengifile manje ukuthi hayibo mina sengichamile sengicedile and then wena yeah so the truth must be told iround yokuqala bongabe umuntu wakho uyamfila bengabe umuntu wakho uyamthanda bengabe umuntu yakho uyamhalela intwana uzochama in the next 20 minutes not more than that and then after so angisomzwili wamfi yakhe ngithi somzwila ngithi then bese uyaqhubeka ke wena ke ungayenze lo hour yakhe niphumule nenze lo but eyokuqala nje iround angeke ngiqambe amanga bengabe umuntu wakho ningizwisise kahle umuntu wakho uyakuthanda uyakufila like lo womntu ukuthi isho umuntu wami uzokushesha chama hayi ukuthi phela bengithi shesha chama 5 minutes bekengena chama hayi cha loyo phela inkukhu phela naye yeah hayi inkukhu phela naye hayi inkukhu nje straight yeah but nje lo 10 minutes 15 minutes nje and then bese uyafila nama spams kumele umuzwa mina ngihlala phila kakhulu yabona umuntu wakho bazi ukuthi akachiti akajoli akayenzini uwozwa ama spams boyintombazana ukuthi okay hayi lo ubuzwa ama spams ukuthi hayi lo okay hayi lo hayi ube busy lo hayi thi ngiphume kuhle ama spams says a lot in the first round. Enza njani ama spams? Ngiyawuzwa ubu strong babo nobu weak bawo. Okay? Yes. Okay noba nokuthiwa akajoli mhlawumbe ushayindlwabi mhlawumbe masibeke but njengomfazi unengqondo uzokuzwa ukuthi hayi lo muntu lo dala ngalani la mhlawumbe iveki or lo 3 days or lo 4 days or iveki but uyawazi ama spams ukuthi hayi lo ube ngihalele hayi ngiyabona ama spams akhe but uyawabona ukuthi ha lo uzithulele ke wena njengomfazana uthi ngenza islima lo thingithule phume ku but in the first round there's a lot that you can ubone ukuthi okay ubheke bambe ke ngihalele or beke shaya nje nama spams ngiyawabona first round says a lot first round says a lot hayi ngitshela nami engakwaziki impela ke namhlanje ke engiqalayo mhlambe mangathiwa kahle ake sithi ngibuza ukuthi kafushane umuntu wakho makuthiwa ukujolelile uhusband yakho umuntu wakho lo ubaba wakho makuthiwa ukujolelile mina njengentombazane kumele ngenze kanjani ukuze ngikwazi ukuprotecta mhlambe umshado leseshadile okay but umuntu wakho ukujolelile wesilisa kumele wenze kanjani ukuze uprotect umshado umjolele back or lese akusuwe nomuntu othanda ukulalela nje akezwe nokuze ukuthi kwenzakalani iziphi izinto kumele uzenze ukuze ukwazi ukugcina umshado wakho usafe noma kumele ufuseke noma cha akusufuseke yabona ifuseke ngaba umjolo but bowushadile nalo muntu loyo usekekhiphela inkomo uyakhuluma naye phansi uhlala naye phansi ukuthi ntwana so but eqinisweni bengaba kalaleli mbonise umdidi kanyoko mbonise ukuthi okay ngiyakukhuza awukhuzeki ngiyakukhuza awukhuzeki mbonise ukuthi mina ngubani mina ngibuya kuphi ngizalwa ubani mina kahle i revenge ibalekile revenge but angithi uyambonisa phela ukuthi asishelwa uyashela ngiyathandwa uyaqoma nami ngiyaqonywa so isimple lento lena isimple so mina ngizohlala nawe phansi koqala kwesi2 kwesi3 ukukhuza ngento eyi1 ukuthi hayi man into esona so ngiyakhuza mfethu akume mfethu but wena bongafuna ukungitshengisa ukuthi wena ngidelela ngalondlela mina ngizokutshengisa ke ukuthi mina ngubani okay kunzima manje awusho ke siswami kunalento ekuthiwa ubhontshisi angazi noma ungakhona ukuthi ukhulume further
about ubhontshisi ukuthi bayibiza G-sport G-sport yes so I think kuna lesimo kuna le process yokuthi manheva kuthola ukuthi umuntu wakho awufikanga ukubhontshisa umthinta ngibhontshisi mawumthinta ubhontshisi uzokhona ukuthi asquade yonke lento lena ungathini ngaleso sigaba do you know ukuthi not every woman unobhontshisi akuna wonke umfazi ningizwisise kahle akunamfazi wonke onebhontshisi akunamfazi wonke onamalebe yeah okay usuke wena ube nenhlanhla kokuthi wena unamalebe kona baye bentabeni bawadonse wena ube nenhlanhla ukuthi mhlambe izivelele ubhontshisi yabona bovula ikukhu kunalento ephezulu engathi impipi ubhontshisi loyo okay yeah kunento evelile lapha engathi ayena kusuwonke umfazi onayo it's just special women abanayo lento leyo okay yes uwona ubhontshisi ukuthi nawe bowubamba njengo yabona bekuthiwa umfazi uyasikwatha usikwatha kulanto hayi umchamo nanyawoza abantu bathi umchamo usikwatha kuyona leyo nto leyo leyanto eyubhontshisi leyanto leyana uyubhontshisi and akusiwunizisise kahle akusiwonke umfazi onobhontshisi yes akusiwonke umfazi onamalebe uphiwe wena usukuphiwe ifana nana ngithi uyazi ukuthi isende asifani ifanani iyafana nekukhu akunamfazi wonke onebhontshisi akunamfazi ningizwisise kahle akunamfazi wonke onebhontshisi akunamfazi onelamalebe never kube simnandi sonke musa ngoba lezi zinto kahle zimnandi ngoba simnandi sonke musa umuntu onobhontshisi namalebe uphiwe umnandi lo muntu lo kabuhlungabi okay kabuhlungabi manje i-dog style iyona futhi ababuza ngayo kakhulu i-dog style ibalekile ni kwi-relationship kuyadepend because abanye bathi ngiqolisa ukungena emlonyeni abanye bathi unokungena umoya eswini agcine sesuza uyabona mabenza i-dog style that's why ngibuza ukuthi ibalekile yini kwi-sex i-dog style istyle but mina into engifuna ukusho kubantu besifazane mabayazi iposition okay number 1 know a position of dog style abafazi abayazi iposition of dog style bavele bathi njengenja nje badumuse njengenja nje but you know the position now wazi ukuthi uya relaxed ukungena umoya ngoba umenga leyo ndlela wena umenga yona yes so you know the position yakhona mele nje ugobe nje kanje nje ngathi inyoka uthi indunithi ikukhi phumithi icije nje yebo uthi naye beke ngena akhuleke na hayi lento ukuthi uzubhlungu dog style ngoba abantu bathi dog style ubhlungu dog style ubhlungu mnandi kabi but as long as umuntu akwazi ukuyenza kahle okay yes hayi kuzwakele sisiwami ngiyacabanga ukuthi sesiya ngasemaphethelweni kodwa okubaleka kakhulu kunakho konke ngisacela ukubuza ukuthi abantu abasemshadweni ikakhulukazi akuthola ukuthi banenkinga kuyahlukanwa or bakhona uchithayo emshadweni and omunye uhleli ungamotivate uthini mhlawumbe ukudlulisa umlayezo kubantu abasemshadweni ukuthi bekwazi ukuthi bebuyelane behlale phansi bonke banengane banomndeni bashadile bayaziwe emndenini nomunye uyaziwa kubo nomunye uyaziwa komunye nakubo kodwa banoxabana ungaba motivate uthini mhlawumbe abantu abanjani imotivation nami ngathi don't compete uyajola don't compete the only thing geza mama ube muhle uthanda ingane zakho uthanda umuzi wakho okay geze angene emanzini aphasi athi nje bebeqeda ukulala abantwana uthi woza la isho sende lisho uthi woza la angithi ufuna ngaphandle woza la nathi phezulu kwetafula uthi umbuzo uthi ufunani kanti ayinto akithi ngoba ngiyakunika uthi ngithi maka mina geza ube muhle umphekele adle afake inkophe ube muhle manje ya umbuzo ukuthi ufunani ufuna ibisi amadoda wayifuna awamfuni umuntu ongathi akamuhle okay uthi ufuna ijin ufuna ini whisky ufunani okay but boqeda lapho
ungafaki nephenti futhi yabona iphinifa Yes. ufaka iphinifa ungafaki inditho ngaphansi beqeda ukuthi uthi come here wasala naye lento uyithola ngaphandle yeah anginaya phela ngeke uzungishade phela if bengakho if azange uzuyithanda yabona ukuthi uzungishade ubuyithanda kuthi manje kunezingane manje nathi so mama siyaziyekelela awusagezi ubhizi ubaba geza ntombi utombo geza but nje isho sende malisho nje yeah sende nje ubothi uyajika kahle kahle 3 o'clock nomepheka ayikhona bona abantwana bengekho woza la sukumise nje futhi mina skisi asikisi ayisecedile but manje kunalesimo esithi hey njengamjida ngithi ay umama ngathi angisamuzwa kahle hayi kodwa ngiyifuna ngaphandle umama angisamuzwa inkomo yakhe ivulekile inquzo yakhe ivulekile kahle angazi mhlawumbe ungakhona nokuthi uhighlight lapho ukuthi inquza kuze ngizwe fanele kwenzakaleni uyenzeni ngoba lento iyahlupha angazi wena ungangichazela hayi inquza wena ayinankinga inquza sonke sinenquza zimnandi la ngaphandle akunamuntu ongananquza ngekho mnandi yes ukuthi nje wena nje ufuna ukuganga nje uye ngaphandle but mina bomama steam inquza yastinyo fake nje amanzi nje ufake nje izinto zakho ngaphakathi futhi no lemon nje ufake nje ulemon nje ufake bicarbonate of soda uhlale nje steam nje inquza nje okay like you steamer like inquza nje ubofutha angithi ebhakedini kubezele ubuso wena ugubelezela ikukuke okay uhlale nje 20 minutes nje inquza iyastinywa phumela lokho kwakungcola ivala ikuku ithi indoda mayingena ukuthi kungena indoda ke manje ayikho into ebhlungu nje ukuthi indoda mayingena ukhosho hayibo yes indoda ukuthi yabona la ngena umfazi ke manje kube ngathi itshitshi yabona ke hayi thina siyitshitshi ke thina ke kahle nje awu kwathi ngithi ngizwe nje cha ke hayi nje cha ngiyathemba ukuthi usazodingeka kusamele ke sithole isikhathi nawe futhi kakhulu kodwa ke sizozama ukuthi sikufonele futhi sikubuyise sikwazi ukuthi sikhulume nawe ngoba baningi abantu abangigalelayo bayangidM bangibhalela bangifonela bathi sisacela ukuthi kusondeze umuntu ongakwazi ukuthi asichazele ukuthi hey sisemshadweni kodwa amadoda asijolela kunjalo abanye bathi baphatha imali baona ama business kodwa amadoda ajola kunjalo but ubaxwayisa kwakho ukuthi noma ngabe umuntu unemali but kunalezi zinto lezi ekwazi ukubamba indoda siyabonga kakhulu sisiwami ukuthi ukwazi ukuthi uzoba highlightela bazobuya befone sizokudinga futhi ukuhamba kwesikhathi. Okay, ngiyabonga. It was so nice. This podcast was very nice. But sisazobuya and ngisazonifundisa indoda akusinto enzima. Akusinto enzima ningakhali ukuthi uinquza uyajola makajola akunamuntu ongajoli. Akunamuntu ongajoli but mina ziyazi wena. Ngithi mina bakukhali sende nje. Endlini. Khale nje sende nje. Uthi nje beke ngena, angene ngo3. Angena ngo3 nje uthi umbonisa ukuthi ubuya ebufebeni. Come here. Uzombona ukuthi ukhathi ngithi mina ama spams. Uzowawuza ukuthi lo. Ungithi uya. Okay. Uzongenza isilima sakhe lona but umgibele indoda. Unyobe futhi. Ngadlali nayo futhi. Ayi. Kulungile seshow isikhathi ke sesondela ngakini babukele bezwi lesinto siyabonga kakhulu nangokuzayo niyazi ukuthi ke kubalekile ukusubscribe no comment no like ke njengamanje ke besilethena ngusisi ukuthi akwazi ukuthi kuningi eniza nakho niyangifonela kuningi ngisazonilethela khona ninaqhubeka kanjeni ngicele nisho ukuthi nifuna ini njengamanje ngilethele usisi uzonimotivate uzoniyala ukuthi kahle kwenzakalani phakathi kwabantu abashadile ukubamba indoda ukuthi ingakwazi noma ungeke uyibambe ngqonqo kodwa ukuyibona ukuthi ibiyojola ke le kubalekile ukuthi imishado igcineke baxabene abantu omshadweni akumele ukuthi kubuyele inkomo emuva kudivozwana kodwa into ebalekile ukuthi kube ne way forward kuthandwane kuyiwe phambili so siyabonga kakhulu ke bantu bezwi lesinto ukuthi nikwazi ukuthi nibuke ke sesondethela futhi enye episode ngokulandelayo.